Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki riunget kabalang Katolik ibana ki parish bapher jong kejelaniam nongstan hakasngi ublay da ki hajar ngut ki tut batwan hakasngi penkentang lingdo so ublay ya udikan Dominic Mirthong ya kabala penlong Mother of Compassion Mauklam parish ya katiga jimpen kentang lingdo so ublay la penlong Hamadan School Don Bosco Mauklam West Khasi Hills ha kabala sedang ru ikajinglet niam da kajinglat procession bat udikan Dominic Mirthong ulapule ya ke gospel Nangta uling do saat jong kejelaniam nongston, Wilbert Marwin, ula ay ke jingsneng jingkraw, bat ula parya ya ketien ublay, bat ula penkentang lingdo ya udikon. Uling do saat hababatay ke jingmut ke jinglong lingdo, ula ong, uay uling do Katolik ne upadar, ningkong uday ubriyo, bat ubriyo ubala syajit ha ublay, ubala puli, la syahikai, bat ubala nang, la penkentang da ubishop jong kejelaniam, uday ubala thung, da ubishop ban syakriya kabalang bat ya kekenhun balang jong ublay ulingdo uday ukpa mensim ubayalam miki brio sya ublay bat ubaim katkum gajing hikai ujisu bat kabalang Katolik katu ganiki kam jong ulingdo baningkong uday unong duai ban yalam miki brio hak ban syakriya ublay uday unong knya ya kemas bakhot balingba kani gajing pen kentang ya udon kabor ban penlong ya gajing knya jong kemas bakhot ban sam ya ke Eucharist bakhot hakipat jong ublay namar omdan ubala ban penlong ne ban kenya ya gajing kenya jong ke Eucharist ke mas bakhot klam da penkentang lingdo shu akan ngi hadian ke sneng ke kraw ke yeng ke samling ba ki kimeki kpa ulingdo thamai kata upadar Dominic Mirthong kila penpong ya ki jan lingdo nyam ya la ukhun bat ulingdo sat ula pensle da ke umpnyang krisma bat pen khamti ru ya ukpu ban ka khuri Ulingdo thamai ketika sengi ula yoru ban pediang ya kejing terwa katbai kejing lek nyam ban kedia kepu ban kenya ya kemas bakhut la pendap de ulingdo asan ke jalan nyam nongston Wilbert Marwin ringkat kejing sak hilang kiwe pat ki lingdo shu ha kejing seng ha kono phai sengi pan upadar Dominic Mirthong ublalong ulingdo soblay ubaningkong jong ke Mother of Compassion Mauklam parish ula penya ya kejing mane sakramen bat ula ai kejing kerku Hakatiga sengi penkentang lingdo le dan langru upadar Ansel Nonglang Vicar General upadar Joby Matthew OFM CAP First Councillor upadar Nicholas Mayong Parish Priest ke Mother of Compassion Mauklam Parish bat kiwe ki padar ki sister ki brother bat ki runget da ki hajar ngut ki belawan ban sak hilang ya katiga sengi kerpang shu hakatiga sengi ulingdo thamai ula yoru ban ot ya ukek ke balong ru kum kadak ke jinglek kemen ngobha jong ke jingjom Today, untuk Katolik di kepada today beri di tongkat, beri ubah syajit lau beri, today beri ubah boleh lasyak hikai, ubah lakukan kentang ordination dan ubishop, jong kejelanian. Uday ubalakun dau bishop ban syakri ya kabalang bat ya ketenpun balang jongde ulendo uday upamansian ubah dalam ya dibriu syaude bat ubaim katum kajing hikai jong ujisu bat kabalang Katolik. Kato kani hikam jong ulendo Katolik. Bani kongwe ulendo Katolik uday unong duai banyalam jadi beriu hakaban syakri yang beri. Uday unong kenya jong kamas baku balimba
Kani kajingkan kentang yu udon kali kapor ban penong dia kajingkinya jong kamas ukut. Ban sam ya kayu keres ukut happy pat jong play. Nama kondon ubala ban penong kali bantinya dia kani kajingkinya jong kayu keres kamas ukut klem kajingkan kentang lendok. Nak terdaw ini lendok ulong utang. Kubani kong banten benta jatani kajingkinya kabau jisu lakunya halurkan bari na kabenta chongi bat ulendo udai uta unong sam jatani kajingmaya ha kajingkim chongi ikun chonglei hatani kapati aku koglei beran bortam koglei na bang chukut me walong laklong bakat me jong kapuram bakat kandong triuman triu me balong unong sambenta kadunong tek terhai jadi jingayai barokar nami nauba kapatay malyang kami nami nauba kieke baru kine bakiskem nami uba bu batun kagi kerdan boker ya kinangni nong yarap bakerpang chong kun chong eu chisupres daga bor bakek tiar musim bakut nang ba induk penong tur longdo yau pa jombe na du kajutang balim alami ikam balaseng balabu dakan yang kerkom jong kajing kenjablei nagepat yakipat ringet baro baduai lakamansia na kebenta ini berasyaci Oi, apa skem bat nakloi. so great fighter lah balasang ya kini kakam kalau ha hati pun pendek janai why how blame power and bottom don't take the high di jingai ni tapi jingkat tu jumbu alor uneu syakri jumbu uba la syajir na kebentar kakam lendo so blame Yauba, Pam, Ulapan Slek, Gaman Sin Bakut, Bata Kabor, Unri, Banu Sumar Yaki, Bapin Bukan Kuat Penkentang, Yaki Pat Kristan, Bapin Terwa, Yaki Jingkinya Hauglei. Yaki Bapi Terwa, Hauglei Triton Rak, Dapat Kat Pada Surtu Ha, Yaka Bakilek, Dan Yade Dor Yalade, Batanyam Kalpam Kabaki Pendak, Bahkan ya dur ya laga cincin ha kecumaya tadi na kris. hei ko henman ku para tungin yak nan ngiliarisa tungin yak thap tilang baro lindo so blei dominate merthong Jabal lindo sa tuntiang berdoa lindo so blei berkembang berukit kokit yang jauh nengkat lindo baro ni setu sai aga tuan ni kumlu ni di banglong kiba sunu ni oblei ne kiba pelat na oblei pek yo ka oblei uba yo ko jibat lo dap la tu sunu bat on pai ba chau jisu lo den wan ade pek na yo anda ke yo jibat ila kat na jisu aga ni jiru ko ben ko para Shibun ba yo jingat tu na oblei Shibun ba kini ba wete rawai dorji buat lang ni untuk buat duna ndrei jisu cuklet ini bukan mau ini barabar buat dino ini margai ndrei bunsin mangi de mangi ba ino itu de mangi barandet ugamen ko kara pun buat anak sal kuwe biyo no samaya abang yo jingkot Tulong
dem mat ujisu bat panero ya ujisu oh men upara aga jingem sini bunsin abang ipang istom ni kenal yu blay ba untuk koi pengkian ni abang isian di sini jar ni kenal bukai su blay andai andang layo di kuat bunsin ikiat layo oh men upara aga ni korlen kubang itep kari ngapor bangun jan sa ublay kari ngapor magpuson yagan yung sa istom ujisu kari ngapor bangun jan sa ublay lembag yung duway sini